Salibonani ma subscribers lama viewers eAVG News. Njengoba ngangichilo mina last week ukuthi kulabantu abakhala ngokuthi nxa sikhuluma ngesilungu suka baphicwe ngezinye izinto ezithile. Kungakho ngeke ngathola futhi ngemva kwevideo engiqeda kuyenza kube khona abantu abafonileyo, abanye ngabathumele ama questions wabo ngeWhatsApp la ngeFacebook bebuza ukuthi obecela ukuthi ngibachazele ngesintu ukuthi kwenziwani ngohlelo lweGeneral Work Visa kunye lewaiver ephathelane layo. Kungakho ngithe mina ake ngijike futhi njalo ngikhulumisane lani ngolimi lukaMama. Okumele abantu babekwazi ukuthi bona iGeneral Work Visa ingeyinye ke yama visas anzima ukuthi atholakale ngenxa yemigomo lemibandela esuka iphathelane lawo ke. Kungakho abanengi kakhulu ke abasuka ku Zimbabwe Exemption Permit bezama ukuthi bathole iGeneral Work Visa baza balobunzima obuthile, kumbe ngithi mina sebehlangane lobunzima obuthile kakhulu nxa bezama ukuthi ba-applyele ivisa le. Kodwa ngizakuthi ngichazeke kancane ukuthi yini edingekayo lokuthi uthola u-apply njani ke for i-waiver yale i-permit. Kufanele ukuthi wena nxa u-applyela i-work visa ube lesizathu esibambekayo sokuthi kungani inkampani yakho ikhethe ukuthi iqhatshe wena endaweni yokuthi iqhatshe isizalwane se-South Africa kumbe umuntu ole citizenship eSouth Africa kumbe umuntu ole permanent residence permit kwele South Africa. Okuthi ukuthi kumele ukuthi ube lo msebenzi owenzayo kumbe usuthenjiswe umsebenzi wabuye waba le experience ekwenza wena ube ungumuntu okuthiwa uyaqhatshwa ahead of ama South Africans. Kodwa ke lokho yikho ke okungenza ukuthi u-applyele i-waiver nxa kuyikuthi i-company yakho yona ilaso isizathu kumbe ngithi iyenelisa ukuthi ibhale izizathu ezibambekayo ezizomjabulisa ke uhulumende ekuthini wena ube layo ke i-permit leyi. Kungakho ulapho ke applyela khona i-waiver yokuthi i-company yakho yena izobhala ithi hayi uzibani bani umxolisi thina simqhatshile, besivele simqhatshile ngenxa ukuthi ube le Zimbabwe Exemption Permit elapha okusemthethweni wase-applyela ke lo msebenzi ngesikhathi asesisebenzile kuli company. Siyasuthiseka ngendlela asebenza ngayo, ungumuntu othembakeleyo, ungumuntu vele yena olawo ama qualifications, ungumuntu njalo le experience, ungumuntu njalo ongasifundisela even ama South Africans lawo esiwaqhatshileyo umsebenzi ngesikhathi simqhatshile lapha. Kube sokusithi ke i-permit leke isikhathi sayo esiphiwayo ukuthi iba le 5 years. Umuntu oyiphetheyo uphiwa i5 years yokuba lapha eSouth Africa ukuthi asebenze ngale i-permit. Nxa kuyikuthi kodwa wena umsebenzi wakho owenzayo i-contract yakho ngeyeminyaka engaphansi kwe5 years kumbe umsebenzi lo othenjisiweyo ngoweminyaka engaphansi kwebanga le5 years, i-permit leke izoba ngesikhathi sona lesi osiphiweyo emsebenzini. For example, mawuphiwe wena a 3-year contract emsebenzini, i-application i-permit ozoyiphiwa wena izoba nge-3 years under i-General Work Visa. Nxa njalo uphiwe umsebenzi we4 years under your contract, i-permit yakho ozoyithola izoba ngeye4 years. Kumele kucaceke lapho yiziphi izingwalo kumbe yiziphi izinto okufanele ube lazo nxa u-applyela i-General Work Visa. Kumele ukuthi wena ube uvele usuqhatshiwe kumbe usuthenjiswe umsebenzi. Kumele usuqhatshiwe kumbe usuthenjiswe umsebenzi. Kufanele ube le certificate esivela ku Department of Labor. Kufanele ube le certificate esivela ku South Africans
South African Qualifications Authority, isakha, then ke ubusu applyela ke ipermit leyo. Nxa kuyikuthi wena uyimsebenzilwana isisebenzi lesiyana singela ama qualifications ku company leyo sebenzela kiyo, kodwa kuyikuthi wena umsebenzi owenzayo lapho iqhaza olibamba kule company libaluleke kakhulu ecompanyini, kufanele ukuthi uqale usubmit iapplication ye-waiver ukuthi bangakufuneli i-certificate less ese-Department of Labor. Nxa kuyikuthi wena awula ma qualifications, if you don't qualify, if you don't hold any qualifications that can enable you to get a general work visa, you need to first apply for a waiver for a waiver so that you do not have to submit the Department of Labor certificate. So endaweni lapha nokufuneke ukuthi wena ube le Department of Labor certificate, yikho lapho susithi nxa usu apply uthi hayi mina i-Department of Labor certificate angilayo ngoba angiqualify ukuba layo, ubusu applyela ke i-waiver. Lokho kuthi ukuthi company yakho kumele iphe izizathu zokuthi bona bayakufuna ukuthi uqhubeke kusemsebenzini, njalo ukuluza wena kuzokwenza ukuthi icompany leyi ke uzayi-affecta kakhulu kulezinto ezithile ezingeke zahamba kahle nxa sebeluze umuntu onjengawe emsebenzini unjalo ungela ma qualifications. And lokho abakubhalayo kumele kube yinto ke ebambekayo, kube yinto ebambekayo, njalo abantu labo basebenzelayo kumbe ngithi company oyisebenzelayo kumele ibe ibonisa sibili ukuthi ilesifiso sokuthi ikusize ukuthi uthole wena iwaiver leyi. Kungakho kubalulekile ukuthi iwaiver leyi uyi-applyele very fast kodwa ungakaze usayi-prepare uhlu applyele ke i-general work permit, applyele i-general work permit ube su applyela futhi lani le waiver eceleni, ukwenzela ukuthi wena ke ngobe i-waiver ithatha isikhathi esingange 5 months ukuthi isiphume. Kungakho nxa isiphumile ke iyohanjiswa futhi layo e-VFS ukuthi hayi endaweni ye-Department of Labor certificate wena ubuya uphethe i-labor, uphethe i-waiver. Ngithemba kuya understandeka kakhulu ukuthi yiziphi izinto ofanele ukuthi ube lazo nxa u-apply i-general work visa, njalo i-waiver yakhona ihamba njani general work visa. Kungakho nxa kuyikuthi lombuzo osasekhona lingaqhubeka libuza, you can write to us kule ndawo ngaphansi kwale i-video lapho ke ongahambisa khona, ongabhala khona umbuzo wakho. You can also WhatsApp us ku 073 962 3075 ngombuzo wakho kumbe lapho odinga khona further clarification, ngoba sikhona ukuthi silichazele. Asizonto eziphuma emakhanda wethu, izinto esizibuzayo lathi kulabo abangani bazi ngcono kunye layo i-VFS kunye le government yase South Africa. Bese ngilikhuthaza futhi njalo ukuthi please subscribe, like this video and share it ukuze lisize njalo abalembuzo efana lani, ukwenza ukuthi singaqhubeki siphinda into eyodwa. Ngiyabonga kakhulu.